Zanpa, sunpa, chule ni khopa, Krista zala ka so pete ho zong se. Hichi hinin nung lam to ki sam kai Bible thate ngui long Nitin hamsetna su jing kita lang na channel hi. Tunia hichi video ve zo se mi wang pha hi azi chu hitabang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi. Tu khang hi hamsetna sang che che tan bizi hi dem. Masang chun hamsetna hi han gala to hi zong le. News ho vela hani ki za ajing lai chu anu min tunwang ikomu ahong thung tan him tam pin thina man na hesoh ka na genthei hesoh na nei pataw ahin la Vannoiya thil su hoi vet ting ei ho chunga su sanga kho zo zo asu jing leiset chungi alam dang momong ta mi ching mi them hon jang thil su kha kon hin leiset ki cheiding amu thein galpi athum na ahong ton nuclear war hinting iti akhin so theidem tin abui tawe ai le so pite ho ai ho din Pathen do ai hu hin theidiu le ikinep naw sun choi hizi chun Bible a Pathen katem ho anavia hute azi chu thiliza kai Pathen kut noi so hin ama lunggot le anato he diu poi moina ai le chun Matthew bung som ni lali chang thum na hin olive mol chunga jesu to panin gu thim cha na sei zui te hongun itabang thil si ho chu iti hung lunga na hung ket ding phat le leisi ki chai ding chu ipia ki mel chi ding ham tina dongui gal ki sat ho sa le gal ki sat ki thang na za diu hi jong le ki chai hi un hitabang ho hi su te ding ama wa nga chai na hilo lai ding a hi gam khat le gam khat ki dowa lengam khat le lengam chom khat ki sa ding mun tina kel tham tin ling ki hot ding hi so bte ho hi chu Bible verse ho hi hoit in mai tu le hen in het do diu chu o Bible wa ke sun to tep ham se na ki sei ho mit mu chan in agui hlong gam tai a hi le Pathen to tep agui hlonga kun thil ni hin het do thei diu chu a khat na hin nin nung lam a hi ki mel chi na le ani na pakai hungkit phat a hi mel chi na hi so pite ho phat a hung phat dung zui ha hin ko mang thei ki ti hi mi ching ho bo he thi mu ve te ka nan simlai chapang ho dia exam hong nai le lekha bu ha sim diu poi moe kuti lo le lo sam te diu hi na na tong mi dinga jong a phat cha mu chi atu lo leo aga lo lo diu hi ite bang chun Pathen to tep goi hlunga kun ninlung lam a hitai chole pakai hong kile phat a hitai ti he wa kun pakai lam tu dia i gut lo lew mi ching hi thei lo diu hi pakai hong kit chu mi zo si alam tu mong ding hinam pakai hong kit lam tu nunga mi chinga manga alam tu lo nunga dum thim be na ma hi pakai jesu na sei jen aki ko tampi ahin lando hlom cha ai ati ahi le tunia ahin jing Pathen thu sanga amang thai thil ta salam in chen lo chen sumla pai nei lego min than ho inai lu zo le Pathenin alhan do la iza mong de minam Zakaria bung som la thum changge nai pakai jina sei jin gam sung pum pia hi hop thuma hop ni ki sumang ding mang tha diu hop khat se sebo ai nga ki hoi do diu hi ji ati hop thum la a hop ni ki sumang ding a hi le hop khan la a chu i zaw diu hi nam so pate ho so pate ho Bible to tep agui hlong dam tai pakai lam tu dia gi go diu apoi mo pe nei tai Pathenin ai mo ho lung nei tu le ta san dung zuya na hin tu mong ding hi nam Bible to tep ho le Pathen to saya kon ai hon alam tu ding dan tu ta i khol lo le nunga mi chinga ho tabang i hi zo lo ri hi kum sang ni masangi Israel te holam kai le Pharisee hon Pathen thu gel ta in a heo am hon ata san lung zu in Messiah lam tu ta sangin ado dal zo bi Pathen phat thei chan ta sangin gau sat na zo chang ve tun hamsetna zong Nitin asang che tan achin na them a ho awai nu naw chapang le holam kai thum novin mihemte pi hin khu a beijing tai denomination choma kon le doctrine choma kon hejong law hen Pathen tu ta ai het lo wa inei lo leo asagu kiwa tabang i hi diu hi Pathen tu ta izil na dinga phat ki zen pat hi ki cho diu phat chu hong lung tai azi chu hamsetna nin pa tin leo i thi diu ham i hin diu ham bogi bui pi diu tai na in zil du topic ho chu a khan na koi tabang Christian ho chu wangam lu thei ding ham ani na pakai jesu nei hlat do naw hi kum sang ni ram wal ta i bola nitina i chon si jing na layu a hidem athum chan na hi chi chon sit na ho hi hoya kun hong ki pan ham ali na hi chi chon sit na ho kun ipiti ithien thei diu ham anga na pakai hong kit na ding to tep lampi ni gu thima gu cha banga hong ding dan le thang punga hong na ding dan agum na mihim chapa ipi ki sai na ham asagi na pakai hong kit ting vice version ho banga chu ipiti inalam tu thei diu ham i Krista ta le Krista hem ipiti i het khan thei diu ham yo khom na hin la kung sigi makhaya pat kung ko makhai
sung hiding ahin WhatsApp group voice call hiding ahin English le ai pawazo nomin ahin thuta khungnom zo se le hamsetnaho akon pathin mihu hingna changnom zo si anuya description le comment a link akon hin join theyo hi ke hon ki mancha dang ka hin sei pi diu ini ki het tu diu hi ka hin sei pi nom chu hi le hi chi channel hi Nitin hamsetna le pathin thu hung ki update jinglen ahin phachoni sa ole subscribe atin iloi pa in sumi ngai lu cha cha hozong ana share dana chi hi lagaulam ki ngai lu na hi pathin in ai mapui jing tawa Люди. Боже.